Amandla. Amandla. Qina President Zuma, qina. Awaqina ama-volunteer, awaqine. Ngoba sonke sama-volunteer ke ngisazisho ihlalo. His Excellency, our President, Jacob Gedleyihlekisa Zuma, our Presidential Task Team, our Secretary General, Comrade Nomvalo, our Women's League leadership, our Youth League leadership, ama-members eParliament akhona wonke ngaphakathi, abefundisi bethu bekhona ngaphakathi, amakhosi ethu wonke khona ngaphakathi, yithi sonke njengama-volunteer akhona ngaphakathi, ngithi qina volunteer, qina. President, angizuba mude ngoba inkonyane isathuka isisinga. Ngimdala endimeni kodwa ngimusha kulo msebenzi enginikezwe wona. Ukusukuma kwami ngizothi egameni lale Provincial Task Team sizokuthi namhlanje silala sikhona sizobonga umsebenzi owenziwa ama-volunteer ethu ngokuthi kube khona izindlu ezivulwayo kulolu suku olubaleke kangaka lokukhumbula utata uMadiba. Namhlanje President wethu ubuzonikeza ihope kulabo aba-hopeless. Namhlanje ubuzonikeza amakhaya kulaba abangenawo amakhaya. Namhlanje ubuzotshengisa umhlaba wonke ukuthi okuncane onako uyakwazi ukuhlephula nabanye abantu bathole. Okuyinto osifundise yona ukuthi umuntu ngabantu. Wasifundisa futhi ukuthi ilida ngemsebenzi. So namhlanje ubuzokwenza lokho. Ngakho ke uma ngimla egameni likaMacingwane njengosihlalo wethu weprovince, mina njengo-deputy chair ngizokuthi alikho elinye ilifa esinalo siKwaZulu-Natal, siSouth Africa ngaphandle kokuthi lo mkhonto wesizwe phathi siwubambisise njengekhali zamantungwa, sibekezelelane uma kukhona ingqinamba sixoxe. Alikho elinye ithemba labantu base-South Africa ngaphandle komkhonto wesizwe. President, ngicela ungivumele ngisho nje ngikubonile kulo 4 days okuzokwenza ukuthi kwehle ukuvotelwa umsebenzi ongaka wevision kaNcamalala okusikhipha eGibhithe ube yizeleze. Ngicela masiphindele emuva emakhaya ethu siwaqaqe lama-group, siwayeke lama-group, siyeke ukuthukana kodwa sithandane sibe munye ukuze izolo sibe lihle. Ngalawo magama ngifuna ukushiya ngokuthi umsebenzi kaNcamalala singawubukeli phansi. Abanye benu namhlanje ngabe bako-DA noNkatha kodwa ukuvula kwakhe leli khaya kwenze ukuthi sibe nekhaya sonke siziwe sifudumele. Ngalawo magama ngithi siKwaZulu-Natal siyanithanda kakhulu, siyimisele ukuthi sibambisane ngoba kulabo masipala bethu eKwaZulu-Natal sifuna ukubagoqa sibathathe bonke ngoba umhlabathi wethu uvundile kakhulu. Thatha mkhonto wesizwe phathi, thatha. Niyabasaba na? Niyabasaba na? Babengakuphi? Ngiyabonga.